салом алейкум шогирдои азиз, имрӯз ҳамроҳи шумо абаяи пешкушодаи вай пора мекунем. Пешкушодаи болупӯш. Аввал чикор мекунем? Гарлавинаро 8 сантиметр барои бузбало мегирем, 7 сантиметр барои харобино. 8 сантиметр гарлавинаро мегирем. Дарози пешака 31 сантиметр ҳаққи 1 сантиметр ҳаққи дарз қатъи 31 сантиметр ана мехел отметка мемонем. духтаро баъдан чикор мекунем? Баъдан сари остина 6 сантиметр поён мефуроем. ана мехел отметка мемонем. Отметка ки мондем, ана мехел метри чӯби қатъи пайваст мекунем. пиштака намеқапем, пешак пиштака фақат ана 6 сантиметр мо туғриш менем. дар 6 сантиметр туғриш кардем, сари остина меёрем. сари остина тайёрш 25 мо 25 нер 1 сантиметр ҳаққи дарз қатъи 28 сантиметр мегирем. 28 сантиметр отметка ки мондем, ана акнун китфора 30 сантиметр китфора меёрем. 30 сантиметр китфора ки ёфтем, ай ҳами 30 сантиметр мондагимо хати отметкаи мондагимо 35 сантиметр поён мефуроем духтаро. 35 сантиметр. 35 сантиметр ки поён фурмадем, обхват грудира ай ҳами 35 сантиметр меёрем. обхват грудира кушодтар мегирем, чема обычни барои болупӯша, ай болои кирта танги накунад. ана иҷа пилусаше. ай ҳами пилусамо ана мехел духтаро дар чӣ пайвастш менем? дар ин сари остини отметкаи мондагӣ монда пайвастш менем. ана акнун духтарос лави домана 50 мегирем. лави домана 50 мегирем. отметка мемонем. отметка ки мондем, ана ай ҳами обхват груди ёфтагӣ монда ба ин ҳами 50 ёфтагӣ монда пайвастш мекунем. трапеция мерем. поёнтар пайвастш мекунем. духтаро пешака, фақат пешака стараца кунем, пиштака бо набурем. фақат пешака ана мехел ҷадвала монда дар ҳами отметкаи 31 сантиметр мон ана мехел пайваст карда ана мехел хат мекашем. фақат тарафи пешак. камтар кушодтаракш менем ки танги бад омад. ана акнун духтаро ана метра дар инҷа дар қайчи маҳкам кардам. ана акнун лави домана пуру куруг мезанем. сари домани мо ваяй 5 сантиметр зиёдтарш мегирем ҳаққи дарзо қатъи. ана мехел духтаро ана мехел отметка мемонем. инҷа метрмон руста.